wanadamu ni wanadamu tu, hata iweje ni wanadamu tu, hata iweje mwanadamu hawezi kushindana na Mungu aliye juu. Wanadamu ni wanadamu tu. Leo tampa milioni 1, anasema angenipa na 500,000 ningendoka kiwanja. Lakini wakati umempa bure, huyo mwanadamu unaenda kumuona. Pole ndugu yangu. Ukienda na 1,000 anasema angekuja na 10,000 mwe. Jamani wanadamu. Haleluya. Najua hata hili ni kusudi. Najua hata hili ni kusudi. Na haya yote yanapita kwa kusudi. Na ili Mungu akutumie viwango vingine ni lazima uyashinde majaribu. Dunia ni yetu wote, unaweza fanya chochote. Ukimkubali tu na kumpokea, unaweza fanya chochote. Au janielewa, ngoja nirudie tena labda ndo utanielewa. Kumiliki nyumba gani ni chochote, kumiliki mke na watoto ni chochote, kumiliki biashara ni chochote, uhai nilo nao pia nao ni chochote. Uhai nao ni chochote, uhai nao ni chochote. Muda wowote unaweza kuondoka, ni chochote. Asante Yesu. Hao wanadamu, wanadamu wana shukrani, wanadamu wana uvumilivu, wanadamu ni wanadamu tu, wanadamu ni wanadamu tu, hata iweje ni wanadamu tu, hata iweje mwanadamu hawezi kushindana na Mungu aliye juu. Aliziba pengo palo wazi, mimi atafale atafanya. Wanadamu wanapenda kushindana ila hawawezi kushindana na yeye Baba Jesus Ali. Najua hata hili ni kusudi, na haya yote yanapita kwa kusudi, na ili Mungu akutumie viwango vingine. Sige majaribu, dunia ni yetu wote, unaweza fanya chochote. Ukimkubali tu na kumpokea, unaweza fanya chochote. Amina. Au unanielewa, ngoja nirudie tena labda ndo utanielewa. Kumiliki nyumba gani ni chochote, uhai nilo nao pia nao ni chochote. Amen. Amen. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane namna hii kama tuko pamoja. Kuna mtu anafikiri muujiza ni kuwa na gari tu, hata uhai ulio nao ni muujiza. Jamani ameni. Uzima ulio nao ni muujiza. Ameni.